Dodonga chitindlela bazalwane. Siyabonga manje bakhuthazana abantu abasha. Siyabona bayabakhala ubunye. Ngifuna bafaka family sithatha ukukhuthaza abazali siyabonga lo kade nje lo muntu angasofaka enhlanyelo kuyihlukanisa cabanisa kulo echiphamani bemunye siyabonga kakhulu bazalwane mina ikuda ngibone khona ngibona nje mtasa hamba into kwetzawo nganibona nje abantu oqala practice yakhona so kubantu abasha banje siyabonga kakhulu bacela lo ngizama ukuthi ngichubeke bazalwane ngoba kubalulekile lokuthi nasihlangene sikhulume ngento lesenzani yaNkulunkulu nento lechubekisa umsebenzi waJesu oqala emhlabeni nento esiyakulanza ngayo nathi uNkulunkulu ngoba we are here for a purpose. Noma kuhlelela lo mina wedwa ekhaya siyabona wena uyisilesa stroke wena impela nomsebenzi wena una profession namanje kodwa lalela nawusizise umbala kaNkulunkulu uyakuyema sathana ufuna ukuthi uye naye esokweni wena wafeba wena wafakwa ndimo lapha kuwe njengomusizi kuthi ukhazimlise uNkulunkulu wena usesengala emthini lamaphini hayi la uyakhona ufele kunyame siyabonga bazalwane ngicela sike sivule izenzo 2 sitawufuna babisa direct nje bazalwane sitaqala lapha verse yabona verse 42 namaphosisi sifunde siqeda lapha ku 47 yeah sicala ku 42 years siqeda lapha 47 lapha ku senso isahluko 2 mfuzele bazalwane baqinisela njalo bahlanganyela ekufundisweni kwabapostoli nasebudlelwaneni nasekuhlepheni sikhwa nasemithandazweni bonke abantu bafikela kwesaba imangaliso netibonakaliso letinyenti tentiwa abapostoli bonke labakholwabo bachubeka ngendlelwane ndzawonye banetisana netimpahla tabo bathengisa ngetitandi nanemaplazi nanetimpahla tabo bentela kwenetisana ngaleyo mali kuye ngekuthi lona leyo kudzingana onke emalanga babeqinisela njalo ekuhlanganeni ethempelini banhlitiyonye babevakashelana emakhaya badle ndzawonye ngetinhlitiyo letijabulako naletithobekile badumisa uNkulunkulu babethandzeka bonke bantfu onke emalanga inkosi yayibengetela ngalabo babesinziswa. Amen. Ngishilo ngiliphelele bazali ukuthi funa ukukhuluma nje kulabangcwele ngetiko leti bekwe uNkulunkulu ebandleni lempilo ebandleni lempilako unenhlanhla ewena namazange sokungene noma uphole ebandleni leligulako mina yalathi ibandla leligula lingenampilo leliphilela bona ubili libandla leligula livimba abantu bangedekonse libandla leligula laba labanenkazi liyababulala libulalana nodwa livimbe abantu bangede bandla libandla lelo linjani liyagula angawubala ukuthi likwenda ngani uNkulunkulu ke bazalwane la kunetimo lathi bhekile lathi nathi bekhona emkhatsini webandla lakhe lakhathi labangcwele bakhe
letini letha ukuthi kube nephila kube nempilo la ebandleni lelibandla libe health la ufika khona ukuthi ngifika ebandleni legcwele kuphila la kunephila la ebandleni ufike emndenini lokuchabene usuke emndenini lokukabi usuka emshadweni lokukabi usuka kulokwa naloko lokubhekecele ufike ebandleni uthole kuphila or at least the church is there for me kunephila ebandleni hallelujah kunephilo ke bazalwane sishilo vele liphele ukuthi ke letiko lelibandla licala betiveta ngemidlandla lomangasana linemidlandla evete letiko letha kuphila lapha ebandleni ngasebenzisa igama the resilience banemlilo bathi vele letiko ngemlilo lebekanawo phakathi kwabo umlilo kaNkulunkulu phakathi kwabo bavele letiko leti bazalwane letha lokuphila ebandleni kanti baphilile baphilile bazalwane baphile bangenamali baphilile nje bazalwane kunempilo ufika khona uyafika emthonjeni la kunempilo khona lelibandla liphilile kusuka phansi kokumedu baphilile bazalwane haleluya sathi ke lelibandla licala bazalwane vele ngilo leli role model yethu lesitikala ngalo kwaba kuhle uNkulunkulu uthaqale ngabo labazalwane nabo abekho lapha siyawangifela kubo ngaphandle kwabo ngoba ngale vele ngale sile singabhalelwa kangako ngale sesifelwe ngala kwatyalwa abantu bese bevela kubo amen sathi bazalwane bavela labazalwane labaluthando ngehiseko lemasa ayilotendisa sebana bazalwane ayikho into lengumuthi njengabi luthando lungumuthi lo elapha lo philisa bandla uthando philisa emakhaya philisa relationships philisa live philisa emsebenzini basebenza lungumuthi noma ngabe lukuphi across the board luthando manje nabazalwane nabavela lo kaNkulunkulu uthando ngishisekelo lemangasabo lelibandla kulomunye nalomunye bazalwane hayi delisi ebandla ukhatha siyasondana liyanyanya same church enemies same church washwaqi same church gossiping one another same church biting one another liyakula ibandla liyakula Lithi abantu abatawuvusa uNkulunkulu bavuka bathi thina la sifuna ukuvela la sinishiseke lokuvela uthando kaNkulunkulu sivele uthando kaNkulunkulu nometho kuthumba nometho kuthuna nometho kuthiwane ngawe sivele sithando kuwe ngoba uthando bazalwane vela uNkulunkulu uthando ubaba lumuthi lovela uNkulunkulu haleluya amen tusuke kuphile libandla ngabe njani bazalwane lithanzana neshisekelo ayimtendisa levela uNkulunkulu lengekhathi kuneke sakusho ukuthanda beselulwane lithi bebamunye ngenhlitiyo bamunye nangemphefumulo wabo kuvedwa lokunye lothando amen dayanda bazalwane ngiyaphiza ngeke libe munye ningathanzana amen in any given setup noma ngabe kuphi nani athanzane ngeke lize lemunye ngeke ngeke nibe khona nje kube khona kubithwe abantu kube khona ngenyama kodwa ngeke ngithanzane kuze lithanzane ngemphefumulo nangenhlitiyo inzabe iqala lokuthanzana nenkala embazalwane kube sikubeka impilo kuzenza bamunye ngaze ngibekisela bathi luthando ngeke noma yini uyabona abantu abathanzana baba ngithuba nabafuna bakumavusa nabangithuba uthi siyabuka okhanda ukuthuba baphindile ngale institution yebo institution yonke hayi level yonke bathi akuba yakhona abantu abangithona banjani abantu bathatha
umbono wabo uyavama ukuyenza wona konke bavama bayasenza because there is power bazalwane le bandla lokuqala belike kakhulu ifundiswa le nebantu abaprofessional bangabanengi kakhulu kuze kuthiwa kusho apostoli bakuyimfunza nje koJohn nabaphetha Petro kuyimfunza nje abantu bafunza kokobe ebusuku bafunza nje lapha eTradini bafunza koPetro koJohn lapho nje ukuthi malobhala igama labo yabona bayifunza nje kodwa because ngoba besebandleni legcwele uthando lothando nalokunye was attractive even to uNkulunkulu uNkulunkulu akakhona ukuthi bamba bazalwane lapho khona umthando nebunye khona akakhona ukudla into yakho ukuthi kodla uyathi release uNkulunkulu ethi uDosa nebandla lokuthi bakuthandzana item yalena emhlabeni akho kusazana sakhathi Bible lokusa abantu uthi umbulali akukho ukuthandzana emhlabeni bona bagijela kusathane babulala abayithi ulembe bazondana kwasathana lo mthando into yale ngoyikhona uku-attracta ukumthinta Nkulunkulu any given place lapho nomthando kaNkulunkulu khona abazalwane ndawubona Nkulunkulu lapha ngathi yawo ngene umbone ngemetho ukuthi umbona ngathi yawo kodwa nimbone kodwa ningamboni ngemehlo ngoba kanjani niyasazana bazalwane nanifika nje noma niyikwaya noma nanifika nje mfowethu hawo yabona uyivele iqhuba lekhathi hey my brother, hey my sister, hey how are you, hey hi man, hey man, let us pray, I don't think ubemba muthathi ingaswela lekutalwa nabo lo ungekuba lekutalwa nabo na sinayi enkosini siyathandana uma singabasoka sinje ebandleni bazalwane uyasiqala ingoma nzuzala ayikali nje kanye kwenteke into bazalwane lisizulu be-attracted nyalo lisizulu babandleni ukuthi kuyahlatshela livayela lapho kwamsa kuthuma inokwane livayela ukuthi inkalimali enkulu koq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 
madoda zinhlalo bende lokutelisa abazali bakhale akamsakhalisa lizo bakhalisa ukuseka ukhumbela kakhulu tonto bokolo akaya kiyabo ukhaza lekiyethi yabo konke lokuthandzana la siyafunza ukuthi bebaneshisekela abazali libandla liphilako bazali liphilako healthy church linani bathiwa yabona njani yeproducer sana bathatha ngobazalwane manje bathatha labazalwane labagcwele kuphi na ekhaya kanti sebemhlaba yini selikhuluma mama ninga labantu abedirective bazalwane nasifuna ukuthi uNkulunkulu asibusise nasifuna uNkulunkulu ukuthi abe nathi asimthosele uyagcoza umuntu ha asimthosele simthose bazalwane ukuthi sibe ibandla lelizinga selifethe kodwa uNkulunkulu the love kunenkinga ukusithanda nawo kuphinza kakhulu namhla bazalwane ngaze ngathi basanda bathandanako bangena kuphethe ukudla kuphethe inkulu ngoba kuthandana basho ukuthi kuphethe akunya ngithi ngani bekusela ngebantu bafuna kezulu lethinyama Genesis chapter 11 bafuna kezulu manje bakwele bafuna uNkulunkulu lethinyama but singabwela singalenjani bantu basingabwela that's the yes sawenda bathandana bamunye bahlanganisa lulwimi kodwa kakhulu balulwimi olugana lunye one language basiyaqala siyakha siyesibili asifuna ukuthi kubuthise ngemanje siyesibili wathi manje siyafika siyafika khalisa bafota khalisa mina zakhala samba khalisa bakali bakhula nje mabamzelele bavuka abantu kutakuwa lendlela abantu wahamba washalva lo washalva utawulekile sasendeke
waqala wakhuluma wathi labantu labakuqalile kuthiwa njani batakufeza tawuphumela tawufika lapha wathi ngoba naye uhlala ethimeni ngoba uNkulunkulu usamthanda uNkulunkulu uhlala ebuyeni bakhe wathi yemaja asebenze plan engetawenziwa la akuhlaka into abaphambane bangevali asipende bangethethana bangevali ukukhuluma batawuqasuka bagcine kulwabhekele sekusonkulunkulu manje confirm ukuthi love the very unity how powerful it is Sengibekisele ukuthi couple yakho na ukuthi makasaba ukuthi kule nakanje kukhulu bathi imoto umthetho bathi inkomo bathi lokho thuwe bathu kodwa bangayela kufana abantu bakade lethi yakhiwe isengwathi emathaya lethi ifakwe kodwa fakwa la engineering fakushwe yakala kuja busy amanda the person is busy sifika isifukana istage scattered everything is getting destroyed kuphemthando neyunit sekude healthy church bazalwa liveta eluthando ngoba that is divine let's speak in khona that this is because of divine love not sakalo kunye lokhu strange siwabithi Amasatana zonke umuntu uhambise ehlathini manyeve akusiyokila kwepithi bazalwa kuthandwa nakho haleluya lelibandla baza kuze bempilo uyathi usomunye umuntu awudzingisa imshumayela angenta once kasonto athi sengivakashela once akhathi bazalwa bayamthatha bamvusela bambhekelela bangamandi bamthatha ukuthi ngoba kuthando yonke into bazalwa intimba lo mtimba u-actor ngekuthi njalo enkhathi mshokuso u-actor ukuthi njalo enkhathi noma ngendisa kuthi njalo enkhathi uvela uvele kuwena kwenteni kwakho ungakanako wena lento lokungiyo lengekhathi that is why utangakuwa kanti nomdlalo kwanja kutaka kwanza alifaba the spirit inside you automatic kupura sikwale useni sikwale limilako sikwale mehlweni the spirit and not to the one high so the spirit is what I trust that was the best spirit because umuntu umfanisi wakho umuntu umthathu amunye so ufute ku kinyo that is complicated no that tulio mu after ungasale utawuva nabathathe anenzaba nemuntu wa ITC utawuva siya mfiti bebe ndo bakale benyaba mfiti bona nimuwile umuntu mthatha just mthatha amen athayo boya boya bangana boya kanti uhlupeki unetinkinga kunjani kana uhluphe bebe uthi nami support umbita ngaphuthi nami support umbita ngasisi nami umbita ngababe mina awumakhamba awumathi fike bandle fike gine haleluya sasho bazana ukuthi laba mzalwane bebishisekele imenta kunkule masa bafukwa umoya wokusebenza they were driven by minister sebenza kwinhlahla leyo mina utawucabanga ukuthi sonibeni usenza wenye mbaka then usenza wenye lo umuntu angazawubhaka usuke sana sathana njenga-Adamu ukubhaka nje emva kaNkulunkulu sofuna ukubhaka emva kaNkulunkulu we are supposed to avail yourself bese uyokubhaka ngokwakho usumbethe umoya waSathane lokulandzela lapho the devil is going to kill you ngoba kaNkulunkulu last avela because now mina ngosithume mina kaNkulunkulu la badabhakwa khona Adam so ubhakise la isazela amatiko yena uthi I cannot
come out in the open minena. Niyangizwa. So beka drive umoya usebenza. Ufuna ukuthi from seven. There is something lengakhona ngakulo. There is something lengakhona ngakulo. Angikwazi sabe right? Angikwazi shalo, akwazi kukhwala ngabwela, kukhwala ngabwela ngeke ngamela kulo. Amen. Kamene Nkosi. Nakusebenza. Umsebenzi awuphele sompela. Yeah. Awujani? Awuphele umsebenzi. So ngabala name mashumayela ngabala. Khona phoke la 147 asithe khona. Kuthiwa uNkulunkulu wenedetela labasindiswayo ebandleni. Amen. Ngoba labazalwane bayaluka abazalwane. Badingela imphefumulo. Bakhuluma labazalwane. Bangabizi. Always nawukhuluma uNkulunkulu akufakazela lokukhuluma. Sometimes ngathi yalahla. Asomuyakhumbula wena ukubona kuphi. Ngivamisa ukutshela ukuthi laba engangakhuluma kuba kanti ngilapha noma lenye isonto. Was one time I had 1975. That's spoiling in Bible school, that's spoiling in conferences. Oh yeah, my lady. Can't you tell what? I used to tell about. There was something there. There's something there was. Let's go to there was. Sale mission go to the senses. There was. Because they put it in China. It's called I just look about just call some people. That's what I'm going to listen to say. And in formula senses is not difficult. Amen. Live that group with your foot is almost woman dog. Go to church divorce. Go to run for Salabafi. Without senses. Now, if you can just do it. One sentence. Amen. As I understand that, it's not about us. That's it. Several people would say, looking exposed to, but that's the formula. What's the distinction? I never can see you, never see it. No matter how much better. Oh, my chest and blow my house in a week goes. Never see you run for Salabafi. Believe that from your heart. Saham. I just probably Saham. But the statement, the lesson. Son procuro no smile nele am soja leja damu sa ukuruma na osore baba na sisi so vena mtana sa ukuruma ona ba benyalo ba filan kwa sababu benyushuma kwa bela kona so mfundiswa bela labo. Simple talk. The anointed. Simple talk. Ladies are going to talk. You are witnessing. Mama Christ, you are proving for us. Mama Christ. Lord, ngeke kusikwele phansi lo ngoba lo show kunaNkulunkulu ekhathi. Sefana bazalwane. Listen Bible inkosi ke yona ke lapho la befakaza khona kwentiwa tipo khona yakhe yasiyafakaza ilwalethela abantu ebandleni abalethela abantu. uNkulunkulu yabona kunempilo labantu bakuphatha uphila la. Yabalethe bonke. Labanye abantu bakhona, bantu bakhe baphile khona kusisilotha house yemphefumulo. Ngeke ubalethe abantu bakho. Lapho abantu bakhe kuyikhwanya ngayabona. Now. Ngathi knowledge wale ngithamba bathi hey manje kuyasihlaba yabona ngikhamba kube champion khona la ngiyakhamba nje la bas manje izawona qala manje sekuthi ngeke aphithe abuye. Hallelujah. Amen. Kulukula usethe kumsasa. Futhi la bazalwane. Kushuma umuntu ngakusebele. Siyathanda ukuthi abantu abasebenzise ufuna ukuthi uqhubu madadela.
khuluma nomuntu munye lalela one day uNkulunkulu aconsent nomuntu munye lebekenda kahle but lokulona akudzinga kuvuselelwa here and there bathi Cornelius wathi uNkulunkulu akuhamba phandle kulande a dynamic preacher a dynamic what leyashumayela ku chapter 2 zezo kwaphenduka 3,000 abantu great men of God sekuthiwa mhlakalanga ayikhaya lomuntu namuhla akazama washo ukuthi yongiko umuntu great men of God I preach to masses I preach to masses, not individuals. I can find you just an ordinary preacher that you come and do that, not me. I'm a great man of God. Who's a great man of God? Really? Are you a great man of God? Really? Why a bit? I can't organize with all their hearts. Waiting. Capital. Ikiwa ya kumate imessage baba yefana ndakakhondia sekhaya nokuthi imiselo ku washumayela phethu washumayela ngale lezulu wenda ngoyidwele ngale Cornelius is amongst the first if not the first Gentile person to be baptized in the power of the Holy Spirit on that particular day. Amen. Great man of God a car. Nemjeni wabaphatisa wami emantini wehlala ngoyidwele emantini kwende umsebenzi wakho ngakusebenzele ikhaya emuntu uma kuniketile permissions yani ngakusebenzele lokho there is a purpose something will happen noma kanjani sifuna abantu banenkona about ticuku utazi uhele nto ngoba nathi abadayile ticuku niyeba usaba lo munye kwathiwa nje kuye sasindlela yakho ngasekhasi khuluma indlozi beyibedwa wathi sasindlela yasekhasi nakafika hamba ngendlela yasekhasi kwathiwa sodela indlozi naye indlozi lehamba ukhanzi yafunda wahlatshwa wahlayiswa emhlatshweni njengemvu phambi kwagundi bayo yafunza indlozi wathi mayidwele now so lesingezo mnyama salenza lonke hayo so yena in a form of a question ngani bayifunza uyakuva lo funza now wathi umuntu ngakuva kanjani konqhazi la angara tafuna wanyumla kuthatha sibilo dale ungakusebenzele kuyamuntu munye nasekhaya there is a purpose God is compelling you with that person for a reason for a reason nivamsafuna kuthulema sofeli uphikuphela bagwele khona ngephendlo shomunye Daukhuluma nje sikibatela lapho lalela kwamfundi tayela abantu bafuna Jesu Kristu kuphela. Amen. Bese kuna abantu basizwa kanjani? Bathi okay asethi wasiphathe manje bathi namba kwana nese sikumbhabhathise yasenze la nyalo kwethu umsebenzi wait two abasho wale kodwa ukuthi noma lo mhlambe labanye Frank gana msachelo mimi. Yumsana mnenge sita kwa masole kwa. And the church. That kind of step everybody I can do something. I can do like going to testify to someone, to speak about Christ someone. Everybody can do it to know the same. I'll sing a voice of Sabella. Utsinga wena ufaza Kristu phela uphendule umuntu kula imibuzo lana yomuntu kahle ugcwele uNkulunkulu ethithi phela shiya uNkulunkulu hambe yetheleza mfakazi womthambo sakhosi ngende akaphile la ngende akaphile lofika ngende akaphile yonyamale ayiliyenda uyawuthi
mina bafika kunye sisi bafomnye ubudikela bafakaza la ngibona usakhumbula lo muntu fakaza lo bakhulunya nguwe oku nawo suka lapho bayakuthandaza kwaNkulunkulu haleluya baziphila bona kisha that church yaphila jana yaphila bane bazalwane bane labanye they left a mark ebandleni amunye njengabhalabas bazi apostoli bakuguqula igama sino lo seyivotsa yenza ivuto namuhla awusasiye Joseph namhlanje let God will increase namhlanje so is son of encouragement namhlanje kuba apostoli bamesa ngendlela bayanyaka ngakhona bhalabas anyaka befo just Nature. If you don't nature. Self-encouragement. Utaumangala ukuthi now ufunda ngabona ngisaqhubeka 11 verse 26 twala lapho ngilaba qala khona usaba khona babili ngokuthi bayi Antioch. By a team of two. Peter and Paul Paul and who? Paul and Barnabas. Basi Antioch. Ukambeka igama lokutaba Paul awusenge maKristu. Kuna Barnabas. Tipe tikulu bazalwane. Nkulunkulu ufuna ukugenda ngawe. Just avail yourself. Hallelujah. Tipe tikule nabana lokutawuthi ngifuna kusebenza. Mina ngingabele kusebenza. Ishise uyakuthi kusebenza. That church bazalwane is healthy. Kodwa bazalwane abangafuna ukusebenza ukuthi abafuna ukusebenza bashora kwaSibena jaja igrade jokuthina abantu aba3 ngabekisi. Kanti asembe abantu aba3 noma aba4 noma aba2 labona besebenza ngoba basebenza besebenza lemanye abangene la nangabayithi imoto ngokushakha imoto la khani la khaisi balambe bokugembo yaphilika lamana wakwesho ukushayisa uyakakhe ujaga iprogram lokujaga ukubona lokujaga iprogram yakhe yahamba basebenza bazabafuna ubona everything is okay everything bashonele aba futhi ngama ukusewatini ukuthi ubana bani bophela bani lebandla yaqhubeka ushonekwe nana bana ukuthendela abantu ngizothendela sombela sinisebenzisa ubana bani sombela wena ushonekwe why ungakulo bana why ungathi wathi yafika khandle ekhana project eshi la TV ya shi amthanda asiyakhuluma ya power linda baza kwele umoya usebenza availability ibandla labantu abanjalo bazalwane liyaphila. That's a healthy church ngoba lokungafuna ukusebenza ekhambisana nemoya waself funa ukusebenza self now ungafuna ukusebenza which means dikhona into occupied ngato kunalo kwaNkulunkulu ukhona occupied ngakho lokudla isikhathi sakho ngabo hayi lokuNkulunkulu kuLunkulu asithile bazalwane lasina abantu phila simvumele uNkulunkulu bazalwane la sebenzisa khona everybody ukuthi yabona nami kodwa umlodi lamabele so each and every one of us can do something bebanjalo bazalwane abasibakuba namhlanje ngitawo mhlawumbe ngiyabona nganabo ngoyi kuthiwa lana ufunza izenzo 2 verse 43 singavuli lapho ngiyakhoda kuthiwa kwesaba kwehlela wonke umuntu ngenxa yemangaliso ibonakaliso leThixo apostoli besaba ba ngalo lokwenteka babona imfihlo yalokuthi nabazalwane bela ishisekele kule yekuthandaza
zeal yokuthandaza. Nakuvela tihluphe nemithwalo bakuthala bonke bayikuphi na kuNkulunkulu ngana ngemithandazo. Bathandaza. Uthandaza ke sometimes uyakhuluma ingathi ngikhuluma ngento ngathi ngiyadlala. Mina ngafika ngathi ngiyashisa. Then what I feel is really much more than blue for our wedding. You actually sometimes begin that one. I know. The thing I put like begin that one. In facing a talent, you tell us. It's what I mean for them. The great place I go there. Young ego by child, by now, young emptiness. Never when they got to Bonaka is so let him go and to Magas to go because this was a praying church. The bar that Chandasa is a healthy church. Didn't be low. The bar that the Chandasa. Everybody had to say, near Chandas. In my own space, you must say something, near Chandas. Amunanizaba ukuthandaza njengasibani awuthandaza kanani phela wena umuwe uthandaza nje umuwe ngendlela yakho ngemagama akho lelokubona nawe uthandaza kanjalo nawe ungamemeta ukwathi kumemeta thandaza umemeta kakhamukela so usahamba la so ulanda ngasini la umemeta kakuvelela ngabe kuyavela. Don't try to imitate. Wazama kulemisa umuntu yakukhanza njalo sehluleke noma kuphi. Whatever you assume, no matter what, that was actually because you will never be that particular person, ever. We have to do pray if you don't hear you now. Pray, don't be somebody else, no spiritual, something. You are not going to be that person ever. We have to do okay. Ingathi sona ngikhuluma mfundisi sendambo jakathandaza ngayo. Thandaza even inside. Without sendambo jakhuluma even inside. Akhuluma sendambo uNkulunkulu wamenda beyamva futhi. Athandaza sakhaya ngebhendi. Muyengiva ukuthi thina uNkulunkulu wamenda. Ngiyatenda bale izinto bese. uNkulunkulu akuhleli kanjalo kuyentilo ngento endakade. Ufrest still provoke still show uNkulunkulu etini. Unfortunately ubheka kanjalo. Ukhona sinika bona umsa wakhe asinike singakufeli kodwa kukhona nathi sicele sikhulume naye sibe connected to him. Amen. Libanze likathandaza phela umthandazo wazafana brush lethi mbasa uthi imali angithi umthandazo nalekhathi shayeke ngithandaza lekhathi kusiyavuma ngidlabula phambi kwakho uyathithisa ukiko yathi Nkosi ngonile lapha ngithiwe sengizakoshulu inyanga lephelele Nkosi ngiyabekisa ngalokho yathithisa yabo umthandazo so uphuma uva so renewed uthola manje lamasha nawe umthandazi yelathi ihlahla lesiphi nyalathi lakwasha khona phansi ayisofeli phansi lidenjalo nje nangabe kunenyawo la kunathi nengqondo sokunembila lengetulu whatever kokumnyama zomakhekhela umuntu okathandazi ulaphi njalo zokulwa ikhiphisana siyajoka ehlawa kuyikudala bazahlawula ihlaba sokunyama basikwisha kathathandaza phaya sana akunemsikumsebude mhlambe kasekude akathandaza sokubhidla makhethe betini kanjena bankanda bangalungi isonto kwabhiza wasithu lakhansi akathandaza what ngengqondo is something called prayer. But I wait. Funza kakumazi ngoja. Unebananzela bafundisa abananzela lwabhala kwa prayer unabo. Konke ekhaya unabo ngofuna ukubhadala kwethu. Libandla letawuba heavy bazalwane. Libandla lethandaza njengana ibandla lokala. Beba
heading ekusala kubona bamanje bathola ifavor kuNkulunkulu they were connected each and every time they made sure they were connected when they disconnected 6 months disconnected uya udizombeni bathi kukuthi mntana uyamthanda lahlekile bona uthi baba ngizokhuluma isiZulu baba awusanda uthi walahle umntana sekude phela bazali umntana zakhuluma siyapractice sakithi simpractice umntana agiredi adaye wakhohlwa lokwenda lelo ukhenza ungathi wathi baba kuphela wathi baba nje kuphela baba nkulunkulu siyacabanga ukuthi dayelo nje besonke ikhemisa ke sonke uyawuna lutho lo natural ovela kuwe from your heart to your God the connection ayikho waba disconnected kaze udisconnect inkulumo udisconnect inhlamba udisconnect yonke nanyana udisconnect don't disconnected kanti lento oyayithala leyo ibe ngumthwalo esivela emisebenzini uyina wenyembezi uNkulunkulu leyo ufuna ledobi cithi mase yonke sitanga laphansi abaqoqo leyo embi kwakhe kwasibantu besiyakhala siyalimala down sizoza kuthakazeke kanjani faka yebo sikhomeni faka la sikhomeni lokho sikhoma abantu abazali basenta selhiya nangabe ngokuthi bafaka hiya into siyakhokha bomfana ukhomela yonke impela uNkulunkulu Nkosi kunje nawe bene Nkosi nje sengivakashe nambani Nkosi nako usuke nakusilala ubhoze khalo weke yonke into ngoba emthandweni yendlela nje wazana tendeka nje ngiyatshela ngathi ngiyakufundisa ukhanda akhala nje umbaba athi afaya mina eswashona ya amen I cannot thank God for that I still have the boy connected ukhale buyise wengalentini wena nakuphuma lapho ulight is a bracket very light wena uyakuthanda kusonweni ke ukuthanda kusonweni lokuzasile ulewa konje isonweni kuthi la uphefula khona uthandaza awunjani nale bandla nale mthelo la sonweni njalo alinza Dasqali ngokuze ngathi abantu abaza ngokushola emhlaba. Kuthi vile njena kutengisho ungathi lesibungu ngosithunjini siba emotional. Basabulo abantu emotional. Bathi phansi abantu benjani bakhombisa ukuthi how do you feel? Bese phela enkokozela ngathi sibanjani awathandazi. Nawathandazi. Ngisho mina wathandazi. Ngoba ngempela wathandazi. Moya mthe uthi ngibani manje samkhona abasitshela manje ethusa wena utosakazeka kulungela wena kulungela akamhlazi simuntu akabukisi ngemuntu ukhuluma nawe direct akabukisi ngawo bakubukisa umuntu yam destroy so masiye destroy umuntu lo never means lo never lo velo uthando lo nemisa hallelujah amen same thing lebazalanela ukuthi abazali beqhutshwa kuthandaza libandla liphilayo uyawuba libandla lenjani bazali ethandaza lise iBhayibheli isikhuluma siyafakaza ukuthi inzawo lebe bakubuyela abazalwane nayo yasiyanyaka yasheka sengathi lenzawo ethi kunokhona to contain such people kunokhona to
contain such people abathandazako kusho indzawo lebakuya yabale kukhulu ukuthi bakhotela njani abantu laba bayathandaza uyabona ke bazali ukuthi ke breakthroughs vele akuphi na semthandazweni ngilapho lapho breakthroughs khona emthandazweni bazalwane ngiko akamali ke ukuthi nakhona into elikhulu evela kamoya inventa kamoya uthandaza kodwa kufanele uthandaza uthandaza wena ubeka schedule noma ukudabona ngabo nasita ukona kwathi ndabona ngabo ndabona nakuvuma uyawukhophela umnyama ngathandaza kumthandaza lesithathu yaqala kuphela amagama. What else? What next? What next? Yeah. What else? Baba. Actually, no. Even traffic and the labs in Boca Raton. Therefore, yes, in terms of what's in the one. The water that's all. All right, it's not a good TV. All right, but now I'm telling you, because himself, wherever say it was back on my service cards. Kanifuna abantu kulo mfitho yakho nawe mehani ulungile nawo kube mfitho yakho yabona yabo ubest yabo emthandazo nawanda ngoba breakthroughs asemthandazo ngeke ukuthandaza kukhulu sometimes ube ukhulukana sokufika khona sokufika isebenza kodwa konke nasingadokuthini bewadokuthini nawo nakunjalo msifostela kuguqa msifostela kucement thandaza nje hapa thandaza usebenze hloma na usikeke ngasithandaza kwana noma uyawasha noma wendani you can pray was a formal posture, a formal place, you are never going to pray. Pray everywhere, wherever you are, whatever you are doing. Pray. Don't wait till you because the second name will go out. Fire. So stay quiet, fire. Shine. Usume ushine moya. We are assembly. We got my tactics now. We should call it a breakthrough. Emthandazo. Hallelujah. Tell them what I'm Emthandazo. Who's just a boy? I got some a healthy change. Now, can't strange. See those. This is a healthy change. Libana de Basalwa. Libana de Macor. Libana de Macrest. Kunema Crest. As I told you, okay, not the Macrest, my one but in Libana Macor, there is life, there is health. Love it because we're going to Basarella. What I'm saying is that we're going ukala nawe apha wena ukala afakwe lesibukweni nawuthandaza phela bana phela balekele tibabi adosikona ekufana bekhosi amen Gcwalisa lenzawo ngenkazimulo yakho Gcwalisa lenzawo ngenkazimulo yakho Gcwalisa lenzawo
bathi nje ngithandazela ngikuthakalo basabele basihlabele praise team isho besinyana ngenkulu khona la umfundisi mabuso kanye nomfundisi sifunda lapha ngasikhola ngithandazela haleluya inyangengu ikhona la siyamukela ukukhuluma kwaNkulunkulu njengoba bengishilo bazalwane nanisandla nomfundisi ukuthi akube umthandazo waloyo naloyo ukuthi qala kimi ngelekelela mina ukuthi ibe umzalwane lotawubani nesibindi sokuthi bafakazele labanye ushilo kumfundisi ukuthi asingabukeli phasi ukuthi kufakazele umuntu loyiwani ngezulu Peter wafuna Cornelius so sike nathi asingabi bazalwane nesakuthathela phasi ngoba ukuthi asikhuthateke emthandazweni sihlanganisela ukuthi ngiyenda enkonjweni emthandazweni anjike khuthateke ngokuthi even in my closeness let me pray for the church let me pray for the other believers usathandaza labo bazalwane lotazi na uthandaza uve uNkulunkulu akuvedela ukuthi loyo mthandazele amen singabi bazalwane bathanda khuluma ukuthi baqambe manje ukuthi bayazazi siyakuthandazela Singabe siyakuthandaza asingabi labazalwane abayinto bakhulu bathi
sibe sinsiye ngokuthi vele ngiyakuthandazela uNkulunkulu akasendele ukusa bazalwane ukuthi sibe lama team member ukuthi I want to be a team member. I want to do all the now in my strength ukuthi ngibe ingcenye yalokhu labantu Christian Bible Church. I want to be part of labantu awela Christian Bible Church ukuthi ibe church. Angifuni kuba spectator, but I want to be part of it. I want to dedicate my life because even in ministry ufuna ukunisela ngayo yonke. Angifuni kuba sibukeli ufuna abantu umuntu lodlala akasendele